Wow, mamulian tu Pwuhng ko kusenat kay sakay lukayang tercungato lukayang way pakunan Pohnpei nan uyak pur kosam ti karyawat. Ranwat ni kaunop Oktober sak riyaw paran kaunor riyagat riyak payo. Ranwat uyaran kasilisak payo wan uyak pur kosam ti karyawat. Thailand ka kan katlam hotel ay men pag Thailand katta. O katianan low o men patungan pagkita kung paron net at senator net ang kakulian tayo diyo low. Kailangan ko mo speaker. Kaya ka rin ko puro pa na o sa karen ilap. Kaya ka rin low. Si Sabulman kita tunggalan ke kapeng lapaw malata kong irmain ko sa matkang lapalap. Pwuhng kap kay Pwuhng Roshan. आपने मेलल पकोल के लिए कसम पलकन में पेनीर कटन लिखियं कीट एंड पाकियं ईर ओ सपल मार वेन Pohnpei कमकलेता मोयंग नमन कीट ओ कसकीति सपल मार ngayon saraw yalala naman कीट वसन का गन कटकटी ईर कसम पलकन सिपाटोan sopay nan uyala malamwat and nimong unsak makalakal melel opong pamararan lengan la wala sarawila na nirekan masapangkati o kamanala para mawi yaman kit o ipilmen ulian kitiyo sa karayir sapul marto lang sarawi aniyang rail kan sapul mar uliya pegan onan pinin fokusan at kaysa kayo mabahan sailok morin sawasan sapul maran ranwat kolle marail kakalwe rail pere rail sisle rail o kapeta caravan sailok pan kagano pa komele ipagaran katin kalangan o ang portio sa karatayan naman nilang kabayanir o at santor sang kamol Jesus Christ. Amen. Kalangan on baronet to senator net kalangan ng senator ko tayo kaya katlan na sa matay uyak pur o pan po na sa chief clerk kung lukuran marakan to roll call Senator Absalom Abram, may Senator Kikwabi Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Imay. Senator Sensei Edgar, May. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, May. Senator Stevie K. Edwin, Imay. Senator Aurelio P. Joab, Right. Senator Alfred Senatore, Patumat May. Senator Daniel Laben, Imay. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendites Wolwi, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Erlyn S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Yet ngay May. Senator Albert A. Perez, Imay. Senator Dionisio E. Simon, May. Senator Mitero I. Simina, may Senator Francisco Simram, thank Mr. Speaker. ay Quorum, Mr. Speaker. kalangan siyang magtay sa balman ko quorum o sa matay record tapukan kalaltin marakan and siyang Senator Artui o Senator Ludwig excusan ang uyak pur nanod pagkita sa balman ko quorum magtay katlala sa matay uyak pur magproyo baga kulian tayo diyo uyak sa balmatay sa karatan kapyung melan sa karan Mexico kapyung lap pangkupuran anilap sa karan Kaibali o wawlap pangkupuran Raksoko, wala pangkupuran ni Shoko. Wawan kisa bulma likan ko, nanalang ko na ang kaniyay ko. Waw toro, o napalap kay Tibalian Tiyak, Momocho government, national, state, or local government. Wawan ka kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan kabina, Honorable Francisco Yohanis,
Waon ki siyong pong labalab, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong pong kan Koros. O saksit itungal wawong floor leader o Honorable Senator kan Koros, lang sa amuro, tuloy siya sa riso, so masakan, o lang way kasampalkan ng chamber ward. Men Pohnpei Koros, Pohon kalapwat, Pohon tagapaypay kan, o nanway kan masligan Pohnpei. Rakat, o imen pagkatala na yung pananan, uya kupurun ranwat, iban patawan pagka floor leader and kalway tel ng tatakan ranwat. Floor. Kalangan Speaker, ejukan sekretaran wow kapacapat. Wasaksit, mohon kun kamu Speaker, mohon ku honorable members kan ibil jualan ku wow rail kan mepaceng jalan kalari meseng ranwat. Kapu ran mau korus melel mepaceng jalan men KPC kan. Mang Speaker, imen mon pejalban kedamwa kun ku puro boyan kak KPC awal kesampalmen mepaceng jalan. Yai Mr. Pelep me kapung konot kisang spau nan markin win matilim koromin so nalang imen bagidak jalan kasamok yo lubu-lubu. Tangan floor, bagi yang mulia Traidero, pona sa karamin sa unalang, kalangan karam, bagi yung kakyang Legislature na uya kupurun ranwat. May I point of privilege? Masalare ang pona sa floor leader. Speaker, niwaw, kung kupraya, puyan kak beliau kasabali jungol sakar. Iman, kamagat pumot kasambal ko jo, pagik jalan kak, chorok di pan, order of the day, standing committee report. Karyaman. Macam salamau kamagito. Pagi kami karyaman pagkay chorok tiarok, tay kat pan order of the day, yay standing committee report, o iban pona sa chief clerk. Standing committee report number FD Silulay Risa Payu mapit portion of governor communication number FD Walisa Kualulay Risa Payu sang Samnui Committee Resources and Development. Kailangan essential may report with pan report out sa committee R&D karateman po na sa committee R&D Melel Chairman Edward. Kailangan kami Honorable Speaker. Honorable Speaker, pura women cakar puromi gomgo cimpura, koi cingol cakaran koi bani yo wow, dak paceng sabul mung mesansaler. Cingol wow bang puromi Honorable Speaker, Pwuhng floor leader, honorable members kan menyam paceng, awan metoke, ol menyang paceng yo kupurang wajo raise staff kan. Honorable Speaker, pura women cakar mall watch karkarak. Daily, ang karyaman jalan kak keceng nan masan ben standing committee report. Abu silu level yal reset bay. Karyaman. Macam salamau kamagitsang Chairman Edward. Pagi kami karyaman pan kamagito, child katyang nan usus karos mautung kamagito, masa ni o masa ni show. Pagi kamagito paitar, dia masa nampak kamu Chairman Edward. Ang Honorable Speaker, pura boyngkak kasabali cingol cakaran wow. Honorable Speaker, essential may standing committee report abuki sidur level yal reset payu. We have portion of communication jo sang governor number abuki Walisa Kualu level yal reset payu on renomination in Board of Advisory ye Eugene Joseph. Honorable Speaker, kupraya po yan kak song pada report watch ulian sa bolmo committee na R&D yora lap sansal ma sa bolmo committee na R&D ujung oto report watch nan wall watch sanga chani muman karape akan nintuan opsing kapna opsing karyong kapna Yang lagi rail mafia bali Office of Fisheries and Aquaculture nintuan na rail lucungu chena manage sabol mo committee na R&D pilucungu tong nan mall watch sang ikarabe me chocho Honorable Speaker wa essential nan resume me nominee manage pachuan nintuan essential nan report kan bang promote nominee manage pacuan
koyak jojo mepit kalian marine nanay suwat nominee manage via director in the executive director in Conservation Society of Pohnpei nominee manage pacuan koyak jojo sang ni programin marine kan mintuan ya marine program manager naman ni manage pacuan degree nan marine science nin oralap kara bubukat Dahil kumalma. Char. Senator Edward. alalang promi honor speaker may essential may mo muna ichimol report may pacuan tar may essential lang kupurkan mo muna chikpen report na report may essential ichimol kabung bang report Mieto masa nampu Commissioner Pahrek. Grand Speaker, Monivan Baron, Megot, Iman, Yet on Sagar Mission. The Padona Kawiter remain a John Chonkawitam, Satare to Monam. Iman Baron with a motion and time return to National Report. National Marshal Ben Report, Essential Kamagutu, Terran Retributive Marshal, Bukaros Motum Kamaguto, Masani Uwa Masani Show, Kamagut Paita, Retributive Marshal Report, Koros Motum Terran Sabulman Kita Report, Masani Uwa Masani Show, Kamagut Paita, Sabulman Kita Report of Kisilu, Labinari Payu, Sang Kamuti in RNT. We had to report. Standing Committee report number FG Bayu line Richard Payu, Mepit Governor Communication number FG Richard Wano line Richard Payu, Sang Salmi Committee Public Works, Transportation and Communication. Chancellor Mohammed report word man report out Sang Committee in PWTC Karadaman. Ownership Committee Melel Chairman Naben. Kailangan may speaker. Muna iba niyang patro ay man siyang kiyay. Sekaran misik o kaping. Tahan kuburan nila kono ko po kay paipen rosod. Magtrail bil kakeo bibanaran. Speaker. Wek diyan so iman pagdita me. Yang kak Pahrek sa bulmongon makumsiyang nilang na wasagisit wong ke komoy. On the floor, where the Pohnpei won't be so. Won't be young honorable senators can chorus. Wow, to wrong. Chorus me young train and gallery. O chorus me pipiyan. Me ang kapesekan. Imeni wow, o ulian the committee. Tapi karkarak trail yang wiata kamogit trailen keciyang nan masan pen standing committee report number bugi bayo lebinyal risik payo. Karyaman. Chancellor Mo Kamagit San Chairman and PWTC Pwuhng Amia Karyaman Pan Kamagito Pan Pone sa Koros Motum Kamagito Masani Uwa Masani Show Pwuhng Kamagit Paitar Taikat Katan Masani Pan Pone sa Chairman Laben. Kailangan speaker. Kaya sa balay, sekaran wow. Speaker, imam pada committee o peki katiwat and Thailand
Tileila report word. Raymond. Ayan salamat kumagat siyang Chairman and PWTC kailan kapandela masa na ben report wala altan report koros mautung kumagat masa ni yay uwa masa ni show kumagat paita ro standing am report epukipayo lebanyari isak payo kapantala ni mun kalantaran rangot mi ada report Standing committee report ebugil maulay sa payo mapit government communication number FQ wali sa kwalulay sa payo sang some committee resources and development Chancellor me report word pan pil report hi sang committee in R&T karate man pona sa committee in R&T Melel chairman at ward Kailangan Promi Honorable Speaker sa balay chukal sa karan mo sangan mo siya Honorable Speaker man sa karan mo watch sa karakon malili on kariyaman kailangan kacheng na standing masin pen standing committee report apilma level yal risak pa Raymond. Chancellor mo kumaguto koros mautung kumaguto masa ni ay uwa masa ni show pag kumaguto paita try kat dan masa ni miya masa ni kamu chairman at ward Kailangan Honorable Speaker in sa balay chukal sa karan mo sansal standing committee report of Kulimau Risak Payo, Pacho lang, Pilaman nominee yung Board of Advisory on Office of Fisheries and Aquaculture. Yay. Iya, lana malarm. Honorable Speaker, Korea ba yung Pachuan or Labar Coach ni Duan Ibang Pachuan William sa Pwuhng Committee na R&T. Imanan sansal ma-report sa mga Pachuan yung molwatch opsing kapna opsing karyong kapna yang aki Israel kan mapachosang opsin fisheries and aquaculture uchung naman ni manage and bilsansal bilsang ni karabagan mapachonan wasame ay mabilalayang sa Pwuhng Committee na R&T pason sang do ni Rabukach wan kak recommend tong report watch nan mall watch panalete kam naman mall watch Honorable Speaker sansal met sa Pwuhng Committee pachoyang nominee sansal kupuran sa Pwuhng Committee na R&T ay manin sansal When Georgia nominee sa Pwuhng Committee sa Chupachuan Uchum Tapung Kiyap Simalan sansal chairman nominee manage sa Pwuhng Committee na R&T inanan Uchum o pinakap manage Pulapul o abil Pachuan Bachelor of Arts o sa Pwuhng Committee inanan uchungoto naman ni manage pwagi kan we have future in Office of Fisheries and Aquaculture esansal Office of Fisheries and Aquaculture we are wasayo magnapali kapaiben way watch inanan kasampal way watch o tiyan mur kan kak pajuan palong kiban na kawait kan magnapali way watch I pachuan kamelela memia iran kawait o sawas chikan mabang pachuasang kahit ikinche committee na R&T ya walwa junsak Honorable Speaker kupura buat imuman ban report ni oralap ni pachuan ka kalangan ng promo Honorable Speaker Kalangan chairman pagkabesipan report miya sa masin pen report kamu Senator Latore Honorable Speaker, monay tanyang pato ay pato ang kupurakan kapag gotay ay kupukalangan masansal po naman manitay. Pagpupura Speaker ay tumal kay Banuhaw ang kakpato ipatuloy nilang ang kuran rin sa banti kong pagbanyo Pwuhng Committee, Pwuhng Floor, Pwuhng Honorable Senator kang Koros implement patong pasom wow kapag ang pun kosong palman niya patong kay Ranwood Pwuhng Koros yun, yang patong kay
Speaker, imen Pwuhng committee naranti, the chairman o Pwuhng committee. Bagi tatok nay o kasilil mara eu bilong ato nga nan maluwat ng tangelele reporting chairman na essential. Imen pagitan ni karak-karak o malaylay kay langgak tuting tumasan bang. Masalah standing committee report number 5 leban hari isak payu ay pan pona sa kamagut mamiayer koros maudung kamaguto masaniyay puwa masaniso kamagut paita try rutung tier masan standing committee report number 5 leban hari isak payu koros maudung try sabulman kita report word masaniyay Pwuhng masaniso Essential may poitaw tayo sa bulman kita standing committee report apukilimaw labinya riyasak tayo sang committee NRNT. Nito report chief. Standing committee report number FP109 Risak Payo mapit Governor Communication number V6AH Risak Payo sang Salmi Committee on Judiciary and Governmental Operations. Kalangan chief essential may report word pan report out sang committee in chayan ko karate ba pona sa committee Melel Chairman Pahrek. Kalahan ko, Mr. Speaker, muna iban yang patro. Imen parawan siyang kito ang sakaratan KAPWARESOU kuburan sa Matay Court level up. Pwede kuburma machansal panaman child mesang ranut. Ay tuwal wow ang kuburan Mr. Speaker, floor, honorable members chorus, o bisan kiyan sumawksit kiya itong ran wow. O rail gun TV and radio, the social media ran what, so ran mawang rail. So way Pohnpei me parboto, so way namar ka, rail gun mail ong rail gun me paisuot, ong ni melemel na biyawi and way namar ka. So speaker, wiyada ka magit, and gag masan isang committee report ng pesero. Kariyaman. Sero wano, sabi niya Risak Payo. Kariyaman. Chancellor mo kamagut memia pwegi amia karyaman pan kamagut ay pan pona sa koros maudung kamagut masaniyay. Oo masaniso. Kamagut paita pwegi paita try kat nan masan memia masan ben standing committee report kamu chairman Pahrek. Kailangan Mr. Speaker, iban baron pada sabulong kamdian Judiciary and Governmental Operation the chain ko nagkapugoyang hanggang abali communication ng reobligation mono level niya Risak Payo. On maniban baruan padoyang nan report motomot dan baruan dokpen abolben tambawat yuyawi gear arrange on bareo o ito baluat masansan nan sa Maray Pohnpei Code tayo nilay sa gunaw doon qualification na ramas na baangkak via drawn public safety. Dari Kailangan chairman try katyaman ang motion kailan katyan ang masan ba? Pwede kamaguto miya karyaman pan kamaguto ay ban po so karos maudung kamaguto masaniyay. Uwa masaniso. Kamagut paita try kat nan masan ba? Kamu chairman Pahrek. Kailangan Mr. Speaker, sudah paduan ma sabungan la paduan kita kamu kita masa ni standing kamu teropot dan bawa kuano saya sabun man kita. Try kat yan nan masan ba? Kamu. Mr. Speaker, sudah kuat sudah mengayang kita nan parwat, pergi child barbodoyer ni mun par panduat saya kawan apa. Dari kaping Pwuhng acting governor pergi agak kilong naman masansan ng robot si Elches and Philip. Si Speaker, kami dito yun ang tutok o patuyon ang kangen korong-korong kay na karato option wala pa option cabinet Attorney General o irail kan maginiyang uya kopong nan mon kopong Obil
Israel key officers kan and public safety. Kaya bukat koros umon committee. Barawan sakar kita Arail Pwuhng namani present ebuki. Mr. Speaker, elle main uyaban samara report el bisansal me staff riaman me kena pali amen me utana sainan kamatuat sansanan report me ini kiusang nan orang-orang kan ni bagi ni close relationship me ni nan orang-orang kan bit namani sansanan report namani uya padom medal ini pil baruan kesalahan committee ni tak me Israel police kan Pwuhng ye uya aramas pula-pulaman o sansanan submarine background check me mana government surat kita deep total o surat sabun me federal criminal record. Kem segala Mr. Speaker, enggak bilsan seleng kat-katwat moren committee sabun man kita executive ong report. Committee bil troll lagi ansuma bo enggak korong sabmadai Lieutenant Governor Ranwat pagi ime paruan to o ini paruan me namanigan koros me again paruan long anane en utan korong kat me leta committee paruan Pwuhng to korong kreon kabina pemasur me agut pan ugdala kami minan robot hari kreon kabina kesalahan committee me bicara mengayang sabun mau habis terdapat. Ini Pwuhng mana government bil kesalahan. Kesandian memauran haramas terpenuhi ini. Wah kita enggak kataralong ong legislature when we nomination on director and public safety. Mr. Speaker, ibaruan met sudah barunan reports. We are ira kasambali you pain karyawan kabana Pwuhng namani minutes. Okay, segala tadi jalan katla more trial. Pagdayan kak sabun man kita kambawat kawanaman depan kalau waktu tongkan dan kak pol on a pek boleh ban anarmas kan tip show on Malaysian way Pohnpei. Ibaron walen tu committee o tadi. Pagdayan untuk report what pagdayan sabun man kita. Kailangan Chairman Pahrek pagkabesipan report, miya sa masin report, Komi Senator Simon. Kalangan komi may speaker mo na iban patro kumkotin mo ito may tungal sa kantang tipo ni wow ang kakpatrang sabon mo mesensya liyan o tiyang yan man siyang ranbot nan morwat men patuan wongin komo speaker floor leader iso na alayim lokal langsung tungal wow pito gan ano po senator kan koros tungal Pohnpei na patong terawat Speaker, men patuan register hay tungal utut patuan hay tungal chairman kasalita hay tungal utut ang nominee nain sombong isak may patpatugyan ng legislature what turan ni tita toto may patuan yang sobay ikaping kita ulul itita memiya puki patuan kon miya sangat level impersonal kantak yung yan ang bungani o kami din tuwan at patpatupanaran ibil syutok in patuan sangan uko itita met toton manager nan actual department para to utan utung mamiyak si reservation mamiyak syutok mekot mapit kakaniya na palita dokot hari ikamenelim me miya itita ko'y mass me syutok nok totok artatok syutok tarwid de Tamil legislature kating kasik wagi ang somero kamanaman la rekelip kila totok
Ipatuang kamel le tolul may titamanet magtabi pan iti kamanalaran wat. Pan ewang tolul manager kan o repawia timeo niya pagkatang public safety. Ipatuan kasumpal ko wasagis niya pitak sa uyayang aman haramas may totoo ko ang ulit. Directly totoo ko. Ikaping may mga nakasalayang kamiti. Ninang kaping di ulo kingkak trokata o tirata atungal sabong o wakitila atungal kasandi. Ari kamele de may isang tuon tatok na Pohnpei inanana mo. Speaker, mag-trail bang katin talk sa Manolo resume? Inani ikaping ki tolu lalapot mo ulo sa pulman kiyang pukuan public safety. Ulo patpatukin ng public safety sampars lisak limaw. Suotra ew tatok me song rapagit engalang ligin tatokan polis. Ay so may nagsang University Pwuhng patut Pohnpei ita tahu me patuyang patulala o lelmet. Ipilmen fakti Thailand song ata ma aramas manen wiya tractor me tungalen ki sangan loyalty ong tatak me all monitor tungalen. Karta speaker I patun pakita tungalan so kalagan ng komyo mo pilpuna so wi menutu kata tolu lai tungal chairman o paki malwat Thailand katin purmauran wat o apaliyata Director Department of Justice po Pwuhng baharan nakir so resign to santumao o irano mat suotra apalong kitay ma style bang patkiya sa matay kaporapor suotra lel tamak tayo ko rin expect miya piluyapan apalisom kat kalangan ng kami speaker o kalangan ng member kan chorus. Senator Simon. Speaker. Kamu Senator Simon. Ajungal Jakarta Nuau kapatapat. Irakan masansan sang chairman ng committee member ibilyang padrang ajungal German. Kawewo mau. Pariban pagitan ni karak-karak. Kujai close masan panirawat o kaya. Chancel makamagatium ye talang rutung masan pen standing comment report number kuano le banyari isak payu wagi amia karyaman pen kamagato ipan pona siya koros mautung kamagato masani ye uwa masani show tay rutung tier masan pen standing comment report koros mautung talang sabulman kita standing comment report abu kuano le banyari isak payu masani ye uwa masani show kamagit puwaitar o tribal supplement kita standing committee report number bukuan na ulit niya sa payo sa ang committee chain ko. May ito report, Chief? Sila, Mr. Speaker. Sila rin pampuna sa Privilege my Mr. Speaker. Kung kubre ban ilma ong Senator Carl. Floor Leader yield floor on Senator Carl. Kamu Senator Carl? Kalangan my Mr. Speaker muna ibahan tungalan kaya sa umaw ban kawit in privilege. Ain kagpadayan sa umi masa ng kasam sa karatan wow kay po ni kaping may patuyan nilang. Tungal wow lapang kupurong may wan kumela floor leader Honorable Senator Gan. Ibilman padayang katkatwat o tungalan ko wow toro rong pan kupurong ni sonalay mo. Tungal wow toro rong o kasampal man mabil padayang kita ay koronin sonalang. Mr. Philip yang pati yang kita nan kaler man sang rawat. May Mr. Speaker nuwaw karakarak kamakit malwat ninduan ruwasin sa matay rule may tata withdrawal. Yan kag withdraw LR number limay sa klaban niya resak payo. Chancellor mo kamagito karos mo tung kamagito masani Ay uwa masani show kamagit puwaitar o tayo withdrawal LR number limay sa klaban niya sa payo. Pagkatay withdrawal LR number limay sa klaban niya sa payo ay man pakita ko tayo patutiyang pan number sa klamaw yung resolution calendar. Pagkatay katkatya pan resolution calendar ay pan patuwan ng floor and place resolution what pan resolution calendar. Kalangan speaker niwaw men pacuan segera ngot kesempal wajo pek jalan kak place lor mesak lebennya ruisak payo. Riyaman. Dalam mo mag-trial place resolution what pan sabul matay resolution calendar.
Makaros place a resolution with Pansapul Matay resolution calendar ay panpo na si Chief Clerk. Legislature resolution number Mesa Client Sapayo proposal for resolution providing for the legislative acceptance and approval of FSM national grants, international grants, U.S. federal program grants, foreign source grants, and NGO source grants for the state of Pohnpei for fiscal year 2025 as required by Chapter 9 of Title 11 of Pohnpei Code for adoption. Kailangan Chief Clerk, talang katiyanan, masinabay panpo na sa floor leader. Speaker Noah men pajon miata kamagito peg challenge kak katoropo sa bulmangita elar number 5 lebenyan risak payo. Careerman. Chancellor mo magkamagot mayor, koros mautung kamagot masa niyay. Uwang masa ni show. Kamagot pa itak katiyan nan masinabay panpo na sa Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wow sabal ban kuburo mo yo ban kuburakan koros. LR number 5 lebenyan risak payo. Boito nentuan ruwasin sa manday kosanet makasanedi ban chapter 2 title isa kayo. Sawaskan koros mabangkin pado sang maslikin sa manday government. Amot ke sembalwat bangkin kamanada resolution yo. Pohnpei State dan Ang sawas pukat. Sansan nan resolution word. Ira me paceng sawaskan me momot ke sembalwat anger nan resolution dan mawakan. Wantala lemanen me kawit pe miya ban padosang pan kampan agriculture and government in America o padatong sa matay housing authority. Ari puegi resolution what sansal me bangka pada benda sawin sawaskan koros me mia kay padator ban kamban rosan mau kay bil padator ban kamban kamarain sansal me bil mia kawait sang Senator Simon ong sawaskan me pan patoto bil padator ban kamban rosan mau my Mr. Speaker iman tungalen kaya so mau kapengang Senator Simon pugi kawait committee o melel momot ka sampalwat iran kapadapat kay may ban pegian kakabes sansal kawait won niya padot dito kamu mata memiya chairman net mesign I mean pegi chairman net sen ka beno may teng all kawai tata kamagudwa dan kakabes iran for armament. Ang resolution my Mr. Speaker iye chungal iran kabes met o iban po iye ko kumkuburo bukan kak miya so mawang floor amendment kan Israel Senator kan kawan bata. Kalangan my Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl pagkabes yan resolution masansal siyang kamuk. Try kat-katan ang masinabang resolution. Masansal may miya floor amendment Padpatramontay. Ardevan po na si Senator Simon. Speaker, ko sa balay tungal wow, pampatuang yield floor ang Chairman and Health. Kalangan isan siya mo, Senator Simon, yield floor ang Senator Net. Kalangan Senator Simon, kalangan Speaker. Monay bang pato, ay tungal sa karamisig lang kay puneban kuburan na nila kaunokot. Omen pagita ban ko pro may speaker may yan kapataya ng itungal sagaran kay bunyo wow ang sapul mga me patoyer nila nanwasan wi alam may Mr. Speaker itungal sagaran wow la ban ko pro may waon ki floor leader waon ki nalaim wo lukan lang so o Israel Honorable Senators Chorus ni wow iban patawan sagare maluwet moelang kadun kubureye buyan kagan patawan
Uyata kamu kita len uyan lama ki floor amendment nempe bugisli sak walu le beniar sak payu bagi kariaman. Raymond. Chancellor mo kamagut san Chairman Net, koros mo drum kamagut masa ni ay. Masa ni show kamagut pa ita, tagat kat nan masa ni ba. Kamu Senator Net. Ni oralap. Floor amendment wet enapaliada sawilman kapina main kair tire doctor bisa keu me lelato sapul muyopis o asana kamitian moni ye communication number riap kri seksilu lebenari sekpayo imet ni oralap o bagi trailer tung tim asan Raymond. Chancellor mo kamagut memia dituan KAPWARESOU kamagut trailer tung tim masa ni ba. Masalah masa ni ba. Floor amendment apkisili sa kwalu lebenari sekpayo ay panpona sa kamagut. Koros mo tung trailer tung tim masa ni ba masa ni ay. Pwuhng masa ni show kamagut pa ita trailer tung tiar masa ni ba floor amendment. Koros mo tung trailer sa bulman kita floor amendment apkisili sa kwalu lebenari sekpayo masa ni ay. Pwuhng masa ni show kamagut pa ita trailer tung tiar o sa bulman kita floor amendment apkisili sa kwalu lebenari sekpayo. Speaker, point of information. Kamu Senator Pahrek. Kailangan sa Speaker, di rayo may ipatawan ng main resolution. Kung gubra po yan patawan alakaway o Committee in Health, Committee in Morning. Nalain isa kaya o isa kriyaw. Ipatawan kami nila may niyanan mo kayo laut pagkiray sa agyang paytemet. I meant patawan na letra kaway. Kita labalier immunization program. Dahil katkat masa na kamutan resolution. Mr. Speaker, Kami Chairman. point of information mamia program ay dungal chairman chain ko kay naman ta kalalabak polian na resolution price of tuwal mangyari sa payo mamumot ka sa malwat kamanada. Kailangan Chairman Carl may nirawo kasabanglaan. Kailangan ko mo Speaker, may patawan ko po ayaw naman ton dog tuwang yo patawan. Tama si say payteki. Arma mel wala rak kailangan katwat ko bi abolban aramas enggak Pahrek kailangan formay po. Kailangan Chairman Perez. Masalah sa Chairman Perez, kami Senator Ned. Kailangan kiyong Senator Perez po iran kalalapak ko o imen patawan Pwuhng Chairman in Committee on Money o kamerele me apeltar nan wiyalamen na September isa kwalo and parent counter yakitru isa payo kapanggiran raman masansalo dahil kadlam mo Kailangan iran kaparabat sa Senator Ned. Resolution lemaisak lebihnya risip payo. Masalah masa naban kamutan resolution lemaisak lebenari isak payo ay panpona sa kamagut dan retung itu masa naban. Koros mau tung kamagut masa ni ay. Pwuhng masa ni show kamagut paita tay retung tiar masa naban resolution lemaisak lebenari isak payo. Bagi tay sa pulman kita floor amendment Yo masansaler mota ye apkisli sa kwalu lebenari isak payo asabul matay rule may require duplication panselti o kamutan resolution what we are kamutan resolution lemaisak lebenari isak payo LT1. Traiban katian anusus koros mautung kamutan resolution lemaisak lebenari isak payo LT1 kawatan nilima palimaon. Chancellor, way pakon may sabul matay usus meto ka kamutan ko sunod limay sa klebanyari sa payo LT1 usus sa kwalu A o sa Pwuhng kamutan resolution mo.
Met mawug tayo kamanatar, kamutan resolution lumisak labani ariyak payo LT1. Privilege my Mr. Speaker. Kami Chairman Gar. Kailangan my Mr. Speaker, itungal sagaran wow sa balban ko puro mo. Itungal sagaran wow sa balban ko puro bumot kasampal wad unsak. My Mr. Speaker, ingkak tungalan kaya sumaw utut pon sa matay rule makawit weapon withdrawal. Wanuwa karagarak withdraw kamutan ko sa net o bugupay sa kuno laban niya resak payo. Saan salam mo kamagut mamiya o pwede miya karyaman pen kamaguto iban ponase karos mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitar o kamutan ko sa net o bugupay sa kuno laban niya resak payo withdraw sangar committee in finance o palpadoyor mon tepan kupurkan talent kak trek o apali imen patroan ke talent sa paltalang pandem basic payo yay bill calendar dahil katkatiyar pan bill calendar o iban po na sa floor leader and kak place kamutan ko sunod payo kuno labinyari sa payo kalangan speaker men nuwaw pagkakchagan kak place LP pagkupay sa kuno labinyari sa payo. Karyaman. Kalangan floor pwede kamagit miya romia karyaman pe iban pagitak Thailand place kamutan ko sunod pagkupay sa kuno pan labinyari sa payo pan sa pulmatay bill calendar. Makoros place here ay pan po na sa chief clerk. Legislature Bill number FG by Takunola and Risa Payo Bill for an Act amending stale law number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Only matawat kayo. Kalangan man po na sa floor leader. Kalangan speaker men nuwaw pasukan kamagit mamot kasampal wajan kak katarapwe LP pagkupay sa kuno labinyal risak payo kamanalan watawat kayo o kapralang Committee on Finance. Karyaman. Diyan sa lamaw kamanggito, karos mautong kamanggito, masaniyay, o masanisyo, kamagit paita, try kat nan masanipan, miya masanipan kamanggito. Kamu Chairman Guard. Kalangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa balban, kupura mo iyo, ban kupurakan karos. Kamantaan ko sa nato pagkupay sa kuno, labinyari sa payo. Uya, pagpagiyo, ang mamor kasambalwat sang malangkubong ililan mo in Pohnpei. Pwede ananin raben punggay makakawangar malangkubong ililan mo in Pohnpei nan malangkubong ililan mo in kanta kapatapatan Micronesia. Wan monuwat na wabatan na wan talalop. Ran kak tatangki son sawas choror. Wan kak sawas pataraben raben pungwat ang malangkubong ililan mo in Pohnpei nan malangkubong ililan mo in kanta kapatapatan. Nan assignment me ban miya mamumot kasambalwad pan kupurala o kamanala watawat kayo o kupurburtong Committee in Finance sa Committee in Finance pan nanti yang ewang malunggobong o Office of Attorney General when kakted kamakarata Office of Attorney General sudah kaksewas sa matay malang kapunan sa ang case metuwadaman. Eri ananwat buya anan karwaru yu. O ibagi kejadian kak utungat anu watawat kayu o kaprodong Committee in Finance. Kalangan may Mr. Speaker. Karyaman. Diyan sa lamaw kabesa sang Chairman Carl o pwede miya bil kamagat Thailand rutung iti masanipa iban po na sa kamagat miya karyaman pa karos mautong kamagat o masaniyay Pwuhng masanisyo kamagat paitar o tayo rutung itiyar masanipan kamutan ko sunod abkipay sa kuno labinyari sa payo iban po na sa kamagat miya Thailand kamanatan ni watawat kayo o kapralang sa pulmatay kamitian mo ni. Koros mautong kamagito, masaniyay, Pwuhng, masanisyo, kamagat paitar o tayo kamanatar, kamutan ko sa nadabkipay sa kuno, labinyari sa payo, ni watawat kayo, o ban kapralang kamitian mo ni, ang kakreport mo watawat karyaw. Miyate kamutan ko sa
Speaker. Kami, Senator Latore. Kailangan ng Speaker ay tumalwa sa palang kapatpadote bang promi floor Honorable Senator kang Koros Pwuhng Ray Koros Speaker kumkupura kailangan ng kamu may yung kapatdo Governor Communication Number Yabukar Yaysak Ulabinal Yaysak Payo Uya Royo me Mele Kapato on Kit Kamtin Sharp itu wana tapali tatok sudah mengayu tatok untuk mentayu mesang panai nayu saban kita sap Pwuhng kageu habis nan men kapasawat patutur ni Oktober 2 yo trejok tayu kami le me patutur bane kubur o katete me kapena sudah saya pemotang kusunat wanisok wano labing nalrisok tayo o binuyalar kusunat Orsangan momen yang kapasa matuwa dama tananin kinmiyo kawe atat men bingkak sansal iro merosdo kupura tatok kosompal sansal matatok ko ya tatok tuon matay ono tabung korong-korong sa biliw yang opsin ko pina taligang koros dal panay community ya sangon tatok ko anane sangon men kapasa nananin miyo men katete bingkak sansal it kam tisa ayimat stiga kalangan Kailangan Senator Latore. Kami leleme ira kesumpaliu me ananan sansalo olo yagu point of privilege. Kailangan Senator Latore taigat katepan pil kalender ansuod. Tela palilar piliu. Mr. Speaker, iban tungalan ke privilege. Kami Senator Kupurong. Orang anan kalwaru yu magdai sobay. Amoy kesa pali sa karenwao. Pan Kupurong yo, pan Kupurakan Koros. Tungal misik sakar misik bagi pan kapandalak sa matay session elementik tepe. Mia kawai diu me wonon nan committee in finance po koporapor me apa napon nan patet dan ria ketua saklemau. Patet me kau na bata usu me pan wiaw nan win net ulia pen win net nan memot kesambal won yak cobe saklemau. Nan peg me patolong o pil me yang olong by request bagi amendment in budget may musaglar. Ria panapal memot kesambal won dan address peg-pegwa sawat. Ama epil bangko Pwuhng lao memot kesambal wata pali yang budget ria ketua saklemau epil bang puente niara. Erupagin mat my Mr. Speaker imen pada sa mukamatin monio pagi pan Kupurong akom kakewang kabinao ima pa pali option sus rengkak tatanggi moni kan memia o kak sawasananin piol ang tatakan niyare anak abu tapali yang rail mo pagi anso sudah mamay tang dia yang kakapali ala nang karawarwot sang medlel niyare ay tungal kabeso iran pang Kupurong may Mr. Speaker kalangan pagi tungal yang semua. Kailangan Senator Carl, kami rin mamasa ni tapalpatuan kamutan ko sunod of kaisak tuwaw lebaniyar kaisak payo. Pero kawait saan sila siyang committee in finance masaya na ang kamutan ko sunod what ay kami rin may makulangan tatok tribe disregard kamutan ko sunod what o sa trapaliran what o may tayang ituan kawait masan siyang Senator Carl. Mamamiya mo ni panak executive aran kakapaliki fuel Pwuhng ansyo, tayo suka kapali la mo niara, may niara, yay special election. Katail katkatrapan pil kalender amasular pil katail imen pagkatailan komal labinansyo
Pwuhng na supplemental Uya Kubur o Chansal magtail kat pan pil calendar masular kamutan ko sunet ay men pagitak tayo torok tiyang Pohnpei ASAC issue yay miscellaneous business. Tayo kat yan pan miscellaneous business kamu Senator Latore. Kailangan ng speaker mo na ibang patay bilmen pakiya itong walwa ang kakpat do pang promi floor honorable Senator kang cross nila wong kiral kang cross batong tayo speaker men ansyaw mau nan ansyaw nratoro rubato William child cross melil paki bang promal jailangkak to na sa o katkiyang katlong mawuya warakin Senator Simon katlong mayang patong tayo ranwot yaw labalan lupalupon o speaker man ansyaw mau biar sang ay tungol pakai rong kam tinsap sehingga keupan na near dan conference number 1 location ay much speaker Kailangan Senator Latore dahil umulian di Legislature o po na sa katlang kailangan ng katlang pwede kakyang patriyang Uya Kubur ranwot. May other point of privilege kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, iman patriyang Senator Latore iman li payamaw dan liyan Pohnpei liyan tayo ranwot mabil warang ki iman Senator iman po na siya liyo ay tungkol privilege in ranwot aban eusong sa speaker iman an sansan nan radio o pil omen Pohnpei kan Pohnpei wat o mas lagi yang patriyang rail gan me iar kapal nan way namar ka po yung melmel riyaw may rakila o karinger me toto sular aray tuhal wasan kausyan yung o bisilagak pil kapese dong men Pohnpei gan po yung olan liyon sa speaker rawat kira kasambal yung dahil barawan niya dahil magitgi o kita kelam bahasan mefesem yung rail bugat me yang karang dahil dahil ketianan wake up dari iman barawan tadi rawat di barawan pada yang kubur chorus legislature chorus o menregister pema panane dahil gak sawase sabma dahil ramas bugat negeri yang uskidal tonan molwat anga Uya Kubur men Kubur mau me irai larmas todo parbato nan wain wayo me pialer kapal ibadawan tol giran so mau wen kak kabakap kin rail ai bimen pagi ego kubur sayan bateng railo an kubur low o bisong rob lewas koros magak uyang rail ay met kayo na itong rotoro Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez pwede point of privilege kasambal riyaw na kung kasalita kailangan yung Pwuhng yung ulian ka dear Legislature masular sang Senator Perez Kaya magak saan po na siya Senator Edward Kailangan ng promi honorable speaker priyo ko yung kaya balay cuma cakaran wow yung bacuan yung motion kaya kacitalan nomination Speaker Karyaman Muna iban po na siya kamagutay iban po na siya Senator Perez kailangan Mr. Speaker ibaron magtahil meto walaman o miyer pagpagantahan ka gramalet ayat may man baron kaway iman baron kapinggi adaltan robot kami miye o kaway din chairman o kawantalan report magdahil ito wasaksit pwede nan sa maray rule magdahil ban trek mo miye
ia opportunity ban ko yang nominee man me ban chuta payamao o bill time bill limited o ran lemau rimen train gak sabul man ki an sumau ten gak kubur Israel pugat me Israel abolila ran hot iraman karwaru yang sab madail bilbil o Israel pugat en gak sanamau ansho banichar pagran lemau ma isme sito po ida talang gak reconsider an gak ni ay tungol ka wait kailangan Mr. Speaker. Diyan sa lamang dahil huwag nan komal ang Lebanon show. Chairman R&D kom kubura dahil huwag nan komal o even kamiyan kubura kamagat memiyaw paano huwag ata sa bulma dahil huwag nan komal. Kami. Kailangan po mi ano Speaker mong withdraw ay chungol motion Kailangan ko promise Senator Edward withdraw Speaker sa bulma nagi. Speaker, Kami floor leader. kalangan ijungal siguro nuwaw sa pal. Iman nuwaw pagitak jalan kak komal sang nan uyagubur sa pal bane subject to call. Kailangan Sansal may mayor kamagitiw Thailand komaltisa nan huyakupur o sa palbane subject to call. Amo na dahil paankat pa siyang ay man wuliante manalob si Speaker, Vice Speaker, floor o uya tungal kapeng o ang Senator Kokoros pagi tatanggan mag-trial e paner o apaliala nan session mag-trial kat lalo. Ikapeng kumalal pagi tatanggan epitata pwede nang talk ranwat kutayla paliyala kalangan ko promail ibig naman kami siyang kila tatalk what itong pagpag o matatawang kan siya na raktrailan kak sa palpeno apaliyala nomination kan mamiyayar kami alala mag-trial sa bulman kita report kan o ta show aptrailan apaliyata pwede trentan tatalk po ka tren kak apala ikarwaro sansal may pare reo nan administration what wanane na pulta pukokan. Ong kumail may pan siya ilangkan at tungal safe travel ong kumail. Karos mautung Thailand ran maleti o subject to call basa ni A. Basa ni show kamagat paitar dahil kamal di sangal uya kupuro ban sa balba na subject to call.